Voin hi August ni som paruk sang ni som ni pakhat thotan ni ania. Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te chibai vek ule. Tu na chuan Myanmar news te ian puang le don te ang. Ukilin zep nei lovin su chi thu boy apuang zel don. Datahan po sinatar landanin on san su chi thu boy chung changa au kil zinga pakhat ne na sipaiten. Media mi te zo nei chang lo turin an nge na sa hlea dan pa ngai ang takin thu puan zar zelan tum thu on san su chi ukil u khin mong zo chuan August ni som pali khan RFA a hril ani hemi chung changa hian ni pi do khopuya cheng mek on san su chi ukil mi pangate u khin mo zong do min su u te mong le yangu na khosamek uchi win le dosan mala nyut te antel bok ani yanguna chengmek dosan mala nyut hi achena township administrator office hruaya ramchung le pon chungchang media ten interview lo turin le ramchung mi tenen engpola ma inham noi lo thu rinom na thu sign to tin ukil ukhin ong chuan soi ukil dang mi pali te chu chu tianga anom lo thuan soi bok on san su chi thu hla hian ke chuan ka zota ko ta anin lan chung changa po ka pos zel don boka thil dang lamero ka tilem lo ama ka chuan ko ta in lan zo piang hian ni pi do ukil ukhin mong zo ina ramchung le pon media mi tenen interview nei thinin social media lama puan zar ani thina he boru ka hian Burma Sipai Council ten khap lo ma se Burma Sipai security ten media mi te en thak le an vilreng thin thu ni pi do base media then khaten an soyani ni pi do khopuya hian covid-19 na hlurta ka wangin military council on san su chi ko ta in lan na mun jamu thiri township le ukil ukhin mongzo omna pin mana township stay at home an puana wangin hun bitiama intlo po thei chau ania chu wang chuan kot lan zoa ukil ukhin mongzo te ina media mi te in mu khoma thei to lo thu media mi pakhat chuan a soi hemikara hian Burma Sipai ten covid-19 chuan lamin on san su chi ko ta in lan hun sona wang le pakhat in poton thei lo na hi thakhat lai ne to thu hriat ani bok hemikara hian state councillor su chi omto na jamu thiri township Zia Tidiwat Mianan Bongta Kong Huan number somthum pathum ea su chi thilpoi mo ta chu tun August Thatir Khan Sipai ten an son sak vek ti thoma oma khoi muna nge an da ti po hriat ani lo mai ni som ni pali khan state councillor ong san su chi hi ko ta in lan tura chu ma sak ber ni in kar khat nuwa atira om na huan number somthum pathum ea a chen puitenen Burma Sipai ten an da tu na hian su chi le a chen pui mi pariat le a uiduat tai chi tu tenen an khosam me kani February ni khatuk Burma Sipai ten on san su chi om na huan number somthum pathum en lu khan su chi le midang an man nuala on san su chi bodyguard veng tu le su chi pindan poi mo in biak na khol jambar te an mu wangin transport le import section 8 le communication section 67 manga thu boy or tirani July ni som pani khan on san su chi ko ta in lan tum khan ni pi do headquarters satanga Burma Sipai lam mi le saten February ni khata su chi chen na in andap khan waran telawa andap thu ko ta an soi chuak to a February ni khata tanga Burma Sipai ten on san su chi mana an khung na hi ni za som ko pathum na ani to a Burma Sipai ten sarkar an lak nu hian on san su chi hi kumrai taklung in tantir theina Myanmar case thuruk section 3 1c hlemhle dona section 55 tiamin thubuai pakwa z an ortira Burma Sipai ten case manga action an la tak takani chuan kumsomli chuang zel banga zu theinin an soi thlani chungin Burma Sipai sang khat za chuang an thi to National Unity Government Myanmar rampuma thlani chunga in kana chuaka
Burma sipaite sang khat zani chuang an thi to ni in National Unity Government hnuaia Ministry of Defence chuan thu chu asiam July thachunga inkana Burma sipai zasari somthum pali June tha zathum somruk pasari an thia avaya belkhom chu sang khat za somthum mantling to ani chuti rualin aruk le rol rala thana thlani chungin Burma sipai za somnga pali an thi to bok ani he thu chua boina thlenna mun chu Sigaing Mandalay region le Kachin state a inkana atambera tayin tai region a inkana chua klember thunga thlani chungin boina le inkana chuaka mipui zathum somnga pariat an thi towa za somthum pakuain liaman to thu hriat ani Sigaing region chunga case ti top tura dil zathum chuang anom Sigaing region chung township somthum pasari police station a kumin January thla atanga thu boy thelu le chung thu ne na inkai hnoiten an case ti top tu le ngaina thiam na dila rorel tu ta hnen an thlen to za chu August ni som pathum thleng khan mi zathum chuang anom to ti hriat ani rorel tu pol pakhata magistrate pakhat chuan tunlai politics borok vela wanga konghrang hranga tel le thu boy nei te chuan an tel ve chan te atum te ziak langin an thu boy laka ngaidam ngen na te anon dil berani ti in VOM media hilani District Administration Council pol member pakhat chuan hetiang dil na ron thelu tu te hi an mani nge an ni rualin nu le paten an aiwa anon dil sakpo an oma then khat chu pa berbik bo wangin anu pui na ron dil sak ang chi po a om thil danglam ang reng dewa chuan nu pa tlan chiat big bo wanga an fa te ngei lo kala ron dil sak ang chi te hi ani ti na soi hetianga dil na thelu te chu rorel tulamin endik le vekanianga thu boya tanga filim thei turin kai hruaina dan le thu pe keng ko tu pol tenen en hawa an chung thu rel sak ani don ti hriat ani chinuin chunglam township palia trekin MPT tower adena wangin phone man a theilo Sigaing region Hongmalin township a MPT microwave tower zom na hrui pakhat chu trekin aden fu wangin chinuin chuan chunglam township palia MPT mobile phone line a man theilo thu Hongmalin tual chung mi ten hen atangin hriat ani tual chung mi pakhat chuan ni som pahnih tlai lama tangin Hongmalin Khamti Lai Lahe township palia MPT phone line a man theilo tana achiat na hi darka somli ani to ti na soi chu tianga phone line a chiat na chan chu neilun na nau khobula MPT operator tower chu track ita den fu wang ani thu Sigaing station MPT staff pakhat chuan a soya Hongmalin khuwa sumdong pakhat chuan bungro cha turin phone line dang manangaya minon petu tu le midangin kan MPT number chawan thria in biak po a boi thla khop mai hun po du rei phati na soyani chuti rualin sarkar department lama thokte poin tunma tangin MPT big chau an lo mang ania an boi pha ve hle ani tin chinuin chunglam khuwa MPT chu lut masaberani angin amang tu po an tama line a that lo chuan har sana to po an tam hle bok ti hriat ani Jipain township a zirti tu pakhat chu Facebook a thil post wangin man ani Sigaing region Suibu district Jipain township Itai Kholom Tapie Pinyuai khuwa zirti tu pakhat chu a mobile phone a Facebook thalak te wangin manatoka thu buai siam sakani thu hriat ani Jipain township education department a thok pakhat chuan anman tak zirti tu chu Tapi Pinyuai government primary school a thok Kotin Shu hein ania a mobile phone an check na a Facebook account na athalak post te chuan ramza omna atibor bang tin nimin khan Jipaing police station lamin thu boyan siam sakta ni tinan soi Jipaing township police station lama police pakhat chuan he zirti tu hian mobile phone a Facebook le a messenger a ramza omna tibor bang theizong a thalak le thuzia ka da ti mu chu ania chu ba ka CDM zom zirti tu ani boka chu wain thu boy kan siam sakta ni tin a soibok Sigaing region chunga township sang sanga tun ma hian konga kalte
mobile phone check sak le in dapna aom de ureng thu hriat ani bok Mandalaya Mahana Buddhist Puithiam ten meeting an nei ti hriat ani Burma sipai lam thil phu chu Mandalaya district panga hian district azirzelin ramri vena an siama hian Puithiam monk somthum zel da turan an phu thi ani Buddhist Puithiam ten reife an chei nuwa an thutluk na chu he tiang hi ani pakhatna Puithiam pathum chi da an niang panina Puithiam te poin ramrika na lekha an nei ngei turani tin reman titlang Mandalaya hian niza somriat chuang te meu Burma sipai du lo wanga kongzo norna hi Puithiam te hian voin thlengin an kalpui me kani hei hria in Burma sipai te hian fin vervek chu in Puithiam te thununa khapdai turin ma an lakna ania tin Puithiam le Puithiam te in mu thiam lo na thlen theina tur le Puithiam le mi puite in mu thiam lo tur malak na ani ati PDF ten ram report an ka chuan Puithiam te kap an nianga Burma sipai in sa khona chuan lamin Puithiam te chu phoa mangin PDF te chu an du to kin an kap to mai dona phakar taka an malak na ani hetiang taka malak na an nei wang hian Burma sipai te hian hnen an changdon ti na ani lova ma se min ong hlaina thlop tu Puithiam le Puithiam lem te an tel lawang ti a soi thei lo thung ani engpo ni se in ka na Puithiam te an lo boral ni po in rorela thutluk na siam an ni mio wangin Puithiam hruai tu te mo ani thungang lalna le thu nei na in chuwa thiang lo om lo Karnal Tun Miet Nyang ko kai sipai Arakan Army ho tulu Colonel Tun Miet Nang chuan Arakan Army te chuan lalna le thu nei na kan chan theina turani chuan thiang lo om lowang ati thil zoranga indon hiam le ti san vel hi aleng velo tin August ni som panga sang ni som ni pakat jing khana soya he thu hi America rama om Rakhain ramtana theitop chu tu pol te hena Rakhain tongin na soyani Rakhain ramin kan chan tak zalen na kan nei de le theina konga kainin beina hian Indorna aom turani lo Indorna po kan la nei nga hek lo tin Cardinal Tun Miet Nang chuan a soi February ni khata tanga dan lo taka Burma sipai te thu nei na pong lak nu tanga August tha thengin Rakhain ram hi arain inka thoma om lo wangin dem na le soisel na te kan tok na sa mani kan hnung loka Western Newsin Federal Academy zirti tu u ong tuna ankom na khan Arakan Army te hi Burma sipai te nen inrem na thutlung ziak ang hialin an soyani hetiang soisel na wang hian Arakan Army te policy hi thak danglamani le ni lo Arakan media te zona chu changin Cardinal Tun Miet Nang chuan an policy te chu thak lawa nget taka an la din zel thu le Burma sipai te nen po thuthlun na an nei lo thu a soyani keini Arakan Army te chuan revolution hi thenlia thenin then khatna revolution trantir then hina revolution wanglai then thumna le lama ral thum le man power in be na hun then lina rampum huwa pa ne na la khun te ani tu na ri chuan Arakan Army te hi then thumna hian kan om me kani le lama rampum siam thatna te thok mekin hun rei tak khun ala duarin thu Cardinal Tun Miet Nang chuan soi ram chung siam thatna hi abul puyatanga siam thatani mek thu le sum don na lama po ma an lak zel thu soyani covid that uefa wangin Burma ram chunga ni tin mi za chuang an thi thu le Rakhain ram chunga po shikai an tam em wanga lockdown an pon thu te soin Rakhain nga chuan lockdown hi za zela somsari panga laya hlo thin thu Lieutenant Colonel Dr. Nit Tun Ong chuan a soi hemi hu hian Rakhain ram chunga Burma sipai te chuan chung ko ming ziak te endikin patrolling an nei rengani karkal ta tanga nimin August ni som panga thleng kha chuan Burma sipai te hian Rakhain chimlam ram chung Man Ong Tongko Yambe Chau Phu district lama te ral thuam fam kim nen patrolling an nei ti hriat ania Rakhain malam Buti Tong Yati Tong le Chau to district ate Burma sipai zali chuang da bel an ni tin
Mormon block chuan ta lang ani mi puite bei sei National Unity Government te lottery chu nimina khan tlang zat anita lottery atanga summu za zela somsari hi CDM te tanpuina ta na man turania abak za zela somthum hi lottery lom mana semchu turniin thatin hon naniang lottery man tuina lom man don chu National Unity Government te hnen a hlan let le ani chuan lom thu soina citation thatak pe ka nianga National Unity Government sarkar chuan thil tu le poimo taka na thonan heng sum te hi amang do nani khovel ram hlo top te na Burma ram chu tel ani veta ram chu mun sang sanga Burma sipai te rova taka chet na le tual thana wangin na thok tu te tan khovel ram hlo top ten lisa Myanmar ram chu tel anita a Yangon International Labour Head Office chuan Burma sipai te thu nei na tong pong lak na le rova taka tual thana wangin Burma ram chu khovela na thok tu te tan mun him lo le lo omber top 10 lisa puan ania na thok tu te ta na khovela mun him lo berram te chu Bangladesh Belarus Brazil Colombia Egypt Honduras Myanmar Philippines Turkey le Zimbabwe ram te anni Belarus le Burma ram te hi tun hnaya top 10 lisa ron lang thar anni tin anta lang bok Burma ram hi tun hnaya heng lisa ron tel thar ni in Belarus ramero chu sang ni som panga le som paruka te lo lang to in tun hi an voi thum lan na ani thung heng ram te hi an rating 1 to 5 pe kan nia a cheber ram te chu 5 plus pe ka thlir than an nia Burma ram hi 5 plus pe ram zinga chier tela nia heng ram te hi dan le dun om no na ram ni in na thok tu te tan ven him na eng ma om lo ani ber mai Burma ram hi lal kham lo thu nei na pong la tu Burma sipai ten democracy duwa mi pui kong zo te tharum manga mi pui poi se lo te le an nun an lak saka wangin kut na thok tu te chunga thu nei na mang suala ram chung mun sang sanga mi pui te ngai sak mang ram tia chin chi anita ani khovel top 10 lisa Burma ram alan ve phak na hi a chuanom lem lo ve khop mai ole khati zongkha Burma chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo official channel clear tu lengai thatu zong te in zawai chunga kan loma hunduam takin man theinan kan du sakna sang ber kan hlana cheu